Hey bo. Love. Love. Hey bo. Yini ulalela ufike nini? Yini? Hayi. Mina ngikade ngifonela ufike nini? Ngoba phela silale singalele silokho sithi sigadile ukuthi uyabuya. Hayi. Why ulele phandle vele? Hayi. Kasebenzeni ma. Senzeni Sundowns man. Sebenzeni ukuthi bazolala kanje ma. So ulala phandle la. Wafika izolo ebusuku ngenxa yo Sundowns. Ufuna ngingena ngekhala endlini. Indoda ayikubonise emahlongo ukuthi indoda yakho yakhala. Inhliziyo yakho ebuhlungu kubo. Ebuhlungu kubo. Kodwa bathu bale basithayisa kabantu mona. Basithayisa kabantu. Ene mina besiyidlalela sithi so la Sundowns bakwazi ukuthi asekho nobahle. Bakwazi ukuthi bafana bathina abamostarateni sakuthi bameche Sundowns. Mara nasa idlalela fela sayidlalela. Mara bona bafika lapha balwa basebolala 1 2 3 njengoba sashayile 5 for yini senze sisakamaka amatolo nyana sethe kuri abukura bafona ukuzibona sejabulile manje iyo lento edalisa la emotweni ngeke sakhona ungena endlini izinyawo zakhe bese safuna ukuphuma ele emotweni kuri makengena la kuri makengena la ke bona shalolile ke bona Rainer kuri bebeke se ake kahle manje kuri musembaka au kahle kuthi mara Sundowns kuri ba bona ukuthi sesahlotsa mara bafuna ukusebolala thina kuri wayithiki ukuthi nawo ba too excited kakhulu bevele be too excited kade ngangisho mara so wina they are the best in Africa unabi besidala kandara bona abakhona tata jogu masanda khadi abakhona tata jogu bona kuri jogu nyana ingane vela ukuthi thina buza lava ukuthi wena uyiplayer yini wena ngoba wena usukhulume ngathi uyayazi into ukuthi kuzonzakalani lafide thina awuke ubukela ama games ehamba kanjani awuye kulokho hayi kuba hayi kahle babona khona manje le black label ibiri ikhapho yatshwala abafuna ukuthi sayithathe mona bona badala di Africa di what di World Cup what bakuri le ngane abafuna sayithatha kuri le abazothathela yona bengadlali benzele chiefs awala wena ucabanga ngendlela yakho nje mina ngi-understand ucabanga wabona manje wabona awehle something ngisambe sekudla hayi bukampani amsho nomzimba ukhathele futhi musimba ukhathele neke kwazi ukuthi beke kwazi ukuthi musimba ka awufunise mara ngakela ka montlingile uzobona tonza re esa to bona tonza ntsobona re ke phelela ke sa aseka ke la manta ufuna umpheleleza lwela lapha endlini ke bona ngcono ke ibolala makade idlala ichiefs manje akusangene endlini akusangene boso ufuna ngeke idlala endlini bosofuna ngori wabona uri muzimba wona safe mara sofuna uyifuna kundrainile wena ushalulile wena ushalulile ufuna umpheleleza lwena yazini ke nyaka go bolela le Bobby ne manje ke nyaka gore rena thina masapotara wonke apo aresa computer mo se khapong ese bo Telkom bo Nedbank bo ngeng sifuna Bobby asenzele khapho ya thina go tsata le Khufile asenzele khapho ya thina thina sizokhetha gore dlala le bo mang sizowina tsana le khapho zika dikhapho tse ba re tladisa le bo Sundowns mara bona motho a instant draw ya Sundowns o tata kahle okahle before vusomakela nonke endlini sihamba sodle breakfast ufuna awungenisile hawu ufuntisaka buthongo mona pesa manje akusadleki usasaka msebenzini ngoba bheka ba Sundowns ani omushuti Sundowns kapa omushuka mali Sundowns senzalela ha vola o tovukela monni ha zokala uzoba kokota la 4 mara wa basa shayi 1 kare ba bona selwe 1 fela 1 fela okay se hambe se ba 4 awala ngizwile phela ungene hayibo sizolokhu umemeza phansi Sundowns yona bayire yasihlorisa ba Sundowns yasihlorisa hayi suka unlock phum awuvule iyakela ke fele le motweni kwafana akela happiness afuna isicefe kuri game yana tse pedi yana sa jabula ene ke batshelile ka re ba ska kora 2 ko magesi 2 yela ka re ngebe se korile Chiefs Sundowns bathat ba o timara lela shabalala ke ba sa kora a se yekele magesi important ke ya isolo manje wena o tate ba 2 goals athina angaba korile go Sundowns wa ise hayi awuthi ngihambe hamba lo yena no hamba watswa hamba hayi